अहानबद मरोइब पाउ हुम्बुदरा तरुक सुबह कॉन्स्टिट्यूशन देगी थौराम पांगथोखरे खुरमजरी Am-Istv के मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिब सिंहबु तराम नोकचरी पाउ संदुंग न पिजरी High Court of Manipur na Bar Council of Manipur, High Court Bar Association of Manipur, All Manipur Bar Association amasung Manipur Judicial Academy ga punna khutsam naduna Mudra taruk suba Constitution degi Thauram High Court of Manipur gi auditorium da pangthokre. Thauram adu da High Court of Manipur gi Chief Justice Justice M Sundar, Justice A Bimol, Justice A Guneshwar Sharma, Manipur Judicial Academy gi Director Justice Gaifu Silu Kabui, Advocate General Lenin Hizam, Bar Council of Manipur gi Chairman S. Prajabihari, High Court Bar Association of Manipur gi President N. Kumarjit amasung All Manipur Bar Association gi President Sage Bimol Chandrana Maru Oiba President Member Singh Oina Saruk Yakhibaga Loinana, Registrar Officers Singh, Senior Advocate Singh amasung Masak Naiba Miyo Kyasu Saruk Yakhe. Thauramadu mari lainana High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundar na luchingduna Constitution gi preamble paminakhe. Thauramadu gi manung channa High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundar na Constitution gi spirit ngakpa haibase citizen oiriba aikhoi khudingmaki thodangni. Constitution da India gi citizen khudingda chap manaba fundamental right kaya piri loinana fundamental duty kaya leire haibasu aikhoina ningsingba mathautai. Mak namaka tana lesing amaga chamapal nifu mapal gi November 16 Laibak asigi oina adopt tokhiba Constitution asi Republic India ge yamna maru oiba amani. Constitution asigi Principal Architect Dr. B.R. Ambedkar amasung Drafting Committee gi miyoi singna laukhiba thodangbu singthakhe. It is our duty to protect the spirit of the Constitution. This does not require grand gestures. It simply means following the law, respecting others' rights, participating in democratic process, standing against injustice, and contributing to the progress of society. Let us also remember that democracy thrives because of informed, aware, and active citizens. Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. Unquote. On this special day, may we all carry forward that spirit with commitment, with responsibility, and with pride. Miyam ge semgat sagat pada quality compromise toba yaroi political party amagi luchingba oigera ex MLA gi mi oigera wangoi kendra ge administration yengsina ba MLA amalai authority natna authority saba wangoi kendra da yaroi haina MLA khuraizam loken haikre wafamasi wangoi deleba community health center da blood bank amadi level room sagat libagi fibam yengsin baga mari lenena wangoi kendra ge MLA khuraizam lokena paumising da phongdokhibani hospital asege anoba extension building sagat libagi implementing agency Oriba Health and Family Welfare Engineering Cell gi AETA Ronel Kumar amadi staff sing CC Wangoi ki medical officer in charge Tekcham Tampha amadi staff sing yauna anoba building sagatli bagi fibam yengsin ke Anauna sagatliba structure adugi quality ngakna thabak sukhibra haiba khangtoknaba multi-function river detector season aduna yengsin ke semgat sagatliba adugi matangda implementing agency amadi hospital gi authority da hangbada thabak adugi subcontractor pairiba thikadarna hospital adugi blueprint ta piriba amadi ngakataba quality gi wangmada hairagasu tadana semningba suningba mawungda thabak sui haibagi wakat MLA da paudam ke Suramliba thabak sing adudasu oifam amadi laifam thokpa structure gi wangmada thabak suzilamkhiba su thengnakhe yengsin khongsat aduga mari lenana MLA khuraizam lokena wangoi dalariba CIC asi maikai asomgi oinadi yamna maru oiba hospital ama oiribane hospital asida ana laying gi lakliba asi asuki matik yamana district hospital ama oiba yaraba hospital oiribane masena state ama the central government na khangbana hospital asigi expansion gi damak senthang piraklaga health and family welfare engineering cell da deposit tauraga anoba building asi sanaba ayaba pirakpane
सारिबा बिल्डिंग असगे कॉन्ट्रैक्टर न टी पनमैनी हाई अदुगा सब कॉन्ट्रैक्ट लौरगा थबक सूरिबा सिना वांगोई केंद्रदा एमएलए ओइरंबा अमगी मयाम्बा जादू कौबा अमना थबक सुबनि हाइबा खंगमंगमले एजेंसी अमदी हॉस्पिटल अथॉरिटी दगी खंगलकपगे मतुंग इना थबक सूरिबा कॉन्ट्रैक्टर से मीना हाइबा तादबा सुनिंगबा तौनिंगबा मवंगदा महाकना अपामबता तवी हाइबा ताई मसिमक डिस्ट्रिक्ट असगे मरी लेनबा अथॉरिटी गी मफमदगी सु ताबा फंगे क्वालिटी द कंप्रोमाइज तौरे हाइबसु खंगबा हाइबसु खंगबंगमले मसिदी वांगोई केंद्र ददी यारोई अथॉरिटी नतना अथॉरिटी साबसु यारोई हाइबा इसा इसा ना वखल ताबियु वांगोई केंद्र द स्कूल बिल्डिंग ओइरो हॉस्पिटल गी बु ओइरो मसिदी पब्लिक प्रॉपर्टी नि तुंगी खलगा पिरखलिबा सेंथंग अदुना क्वालिटी लेना साहोगदबने मसिदा कनामतन लम अहेनबा यारो लम हेनबा यारोई पॉलिटिकल पार्टी गी लुचिंगबा ओइगेरा हाना एमएलए ओइरंबा ओइगेरा हुजिक वांगोई केंद्र गे एडमिनिस्ट्रेशन यंगसिनबा एमएलए अमा लई मसिदा लमहेन तुहेनबा किहनबगी थबक तौरकपा लेरबसु एमएलए ओइना लई थेंगननबा पाउ पिबिरउ क्वालिटी ngaktribasi authority oiribana hairaga sindok hangada yadrabadi final bill pibiyaroi hospital authority nasu completion certificate pibiganu miyamgi oiba lanasida sendong tanaba masagi kananaba thiba thabak suba thingminasi haike quality leitana thabak tawba bill pibusi aroi aduga si thabak su makoida si final bill pibusi aroi khoi leiba khoi gi hostel ji khoi in charge oina pubiro ibem na juma ji mangonda khoi any contractor oigana ma hoira pressure toroksuno aionda dum habiyo aduga magi madugi leiba thabak ti quality maintain tawdabani na niom chuma thabak su chudabna madugi completion report pibusi aroi kendra sida any kana on thamki tawgera tarang tawgera ama tawgera sahi da niom chumdana thabak tawbodi soya aroi thabak sudra gu suramiba asuba ji khatan quality leina suhani adu thuna su loisana mo hona be hujidi irang plang su laitre thuna loisana bi hona adu karigumba du su ya dagadi wa du kaksekena Environment and Climate Change की रिपोर्टिंग की मतंगदा तरुक लक सुबा मीडिया फेलोशिप की मरीरक सुबा इंटरेक्शन सेशन पोरमपातलाइबा डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीडिया रिसोर्स सेंटर ने सिंधुना पांगथोखी बथौरम अदुदा डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर वाई प्रेमानंदना हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज साइबा हिरमदा वांगांखे क्लाइमेट चेंज समदि हक्सल की मरमदा नैनरकपा मतमदा क्लाइमेट जस्टिस climate equality air pollution climate anxiety nainaba mathautai haike directorate of environment and climate change ki director dr t brajakumar na climate change ta hakselase yamna lumna lofom thoi state ase da hauzik dengi gi laichot ama sandurakli basi gi nainaba matamda sahar gi mafam singdana laichot ase hena sandoi hauki bachahi khara ase da laichot ase khanghen hingalakli basi sabagi chang hingalakli basi ga mari leinai saba hingalakli bamakai kang ase marum kokpa hengatli haike thoramadu da मीडिया रिसोर्स सेंटर की एडवाइजर सीनियर जर्नलिस्ट सिंह सरुकिया के अदर सॉलिड वेस्ट माय हॉस्पिटल फॉर वेस्ट मापंगे अमोटस इशू फॉर्म जाना पाई होद्रगदी मोर इशू कोइन ग्रीन हाउस गैस हम टेक पाने रिलीज दो अदना हॉस्पिटल से बिग इंडस्ट्री हम सुमे हाई दी असो इंडस्ट्री मनी अदना क्लाइमेट रेजिलेंट और हेल्थ केयर सेंटर से कोई अचोवर इकोनॉमिक सेंटर मिनरे सिस्टम इंडिया के पॉलिसी ऑफ दिस November 2023 da Kaksing Police Station Gate Check Point की Security Force ने खुदलाई का कोना न फारे हाइरिबा युमनाम तोंबा चही अंकै तरुक लाइफम लमजाव मय लेकाई हाइरिबा मियसी RPF अमदी मसिगी लान में संगलु पेले का करिगुंबा हिरमा मतदा मरी लेनदे हाइना लोना थिंख्रबा RPF के असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिम गी चेरोल अमना सेंगदोरकले हौजिक पाउगी मरथना तनबा ब्रेक अमतंग नोमिनसे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Bracketungda taramnok chori makhataba pau pizari Lions Club of Impal Golden Pride na Horizon Hospital amadi past pupils
Association LSF Imphal ga khutsam naduna nomagi oiba diabetes vision dental amadi medicine gi oiba health camp ama kumbi gi wapokpi maning laikai gi wapokpi youth development club complex ta pangthokre Lions International District 322 digi makhada one district one activity November gi activity ki manung channa pangthokiba health camp adu maikai adong gi miam na mapung fana kanaba lauki health camp adu da Lions Club of Imphal Golden Pride ki thomi amadi Past Pupils Association LSF Imphal gi thomi amadi Little Flower School Imphal gi administrative singna sarukya ke Loslapada maruba paung kana pisari Humbudara taruk suba Constitution Day gi thoram pangthokre Hauzik phauge oina de Am-Istv na sandok chama Manipuri pau matang asida losinjare medeng tabri bapum namapu amka hana khurumjare